Tudi letos vas vabimo k sodelovanju v projektu Solidarnost, zbiranju sredstev za gradnjo, obnovo ali nakup molitvenih domov. Lani smo podprli vernike krajevnih cerkva v Dravogradu in na Ptuju. Skupnimi močmi smo zbrali 16.516 evrov. S temi sredstvi in lastnim delom so verniki v Dravogradu izpeljali obsežno obnovo zunanjosti in notranjosti molitvenega doma. Verniki na Ptuju pa poskrbeli za nakup toplotne črpalke. V imenu uprave Slovenske konference in obeh krajevnih cerkva se zahvaljujem vsem, ki ste darovali in tako pokazali svojo solidarnost. Sredstvi, ki jih bomo zbrali letos, bomo podprli vernike krajevne cerkve tukaj v Celju. Leta 2005 je bil zgrajen ta molitveni dom, sedaj po 15 letih pa potrebuje določeno osvežitev in seveda tudi dokončanje nekaterih del, ki takrat niso bila opravljena. V tem času so verniki skrbeli za ureditev notranjosti, sedaj pa so pred njimi večji projekti, v katerih potrebujejo naše sodelovanje. Postavitev ograje, obarvanje fasade in ureditev še nekaterih drugih malenkosti, ki bodo ta molitveni dom polepšali tudi od zunaj, hkrati pa seveda omogočili bolj varno bivanje in delovanje tukajšnje krajevne cerkve. Naša pripravljenost darovati in podpreti projekte, ki omogočajo izvajanje cerkvenega poslanstva, je izpoved našega priznavanja Božjega lastništva nad vsem in zvesto opravljanje oskrbniške službe, ki nam je zaupana. Kadar dajemo, lahko skupaj z Izraelci, ki so darovali za zidavo templja, rečemo: saj je od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali, in se z vero sklicujemo na Božje obljube, da bo on poskrbel, da nam to, kar darujemo, ne bo manjkalo. Svojo solidarnost z verniki v Celju lahko pokažete z en ali večkratnim nakazilom prispevka na račun svoje krajevne cerkve ali uprave Slovenske konference, lahko pa ga priložite tudi v desetinske kuverte. Poskrbite le, da bo namen daru jasno viden, torej Solidarnost 2021. Čas za prilaganje daru je do 30. septembra. Naj Bog bogato blagoslovi vašo požrtvovalnost in vaše zaupanje vanj.
Drage sestre i braćo, dragi prijatelji, želim vam milost i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Krista. Hvala Bogu da možemo zajedno otvarati i proučavati njegovu riječ koja i danas ima za cilj pozvati nas da pazimo na sebe i nauku, da stojimo u tome i napredujemo do Isusovog dolaska, jer čineći tako spasit ćemo samoga sebe i one koji nas slušaju. Tekst na kojem gradimo današnje razmišljanje čitamo iz Evanđelja po Mateju 7. poglavlja 21. redak. Isus progovara: Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko, no koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Za mene ovaj tekst Novoga Zaveta jedan je od najozbiljnijih tekstova u celoj Bibliji. Zapazimo šta on tvrdi. Da mogu biti izgubljen iako prizivam Isusa kao svog spasitelja. Da mogu biti u zabludi iako sam iskren u svom verovanju. Da mogu misliti da je sve u redu sa mojom religijom, a ipak ništa nije u redu. Isus se ne igra kada kaže. Čitajmo sljedeća dva retka istog poglavlja, 22. i 23. Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom đavole izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite bezakonje. Ovaj tekst nam jasno govori da neće svi koji kažu da veruju u Isusa kao Gospoda i Spasitelja biti spaseni, iako će tu svoju veru izražavati sve do dana suda. To zaista iznenađuje, jer toliko mnogo različitih propovednika i teologa tvrde da spasiti se u stvari znači priznati Isusa kao Spasitelja. Ali Isus nas opominje da biti spasen znači mnogo više nego ispuniti samo taj uslov. On nije rekao da priznati njega kao Spasitelja znači učiniti nešto pogrešno, već nas opominje da biti spasen znači mnogo više od toga, jer Isus jasno kaže: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko, nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Stavimo pred sebe pitanje i pokušajmo pronaći odgovor na njega. Kako saznati Božju volju? Prvo što želim reći jeste da 9/10 naših teškoća da saznamo Božju volju nestaju kad dođemo do tačke na kojoj smo voljni pažljivo slušati Božja uputstva. Kada želimo saznati Božju volju za sebe u vezi sa bilo kojim pitanjem, moramo doći do tačke da o tome nemamo svoje volje. Želimo li mi možda proveravati Boga? Ako se njegova volja usaglasi sa našom voljom i očekivanjima, mi ćemo je prihvatiti. Ako ne, mi ćemo nastaviti svojim putem. Isus je za rješavanje tog pitanja uvek upućivao jasan poziv. Ostavi to i hajde za mnom. Hajde da i mi napravimo 3 koraka prema odgovoru na ovo pitanje, iako nećemo sve reći, ali neka ono što ćemo podeliti jedni sa drugima budu orijentiri za naše dalje razmišljanje i produbljivanje odgovora na ovo pitanje. Kako saznati Božju volju? Prvi korak. To možemo postići samo božanskom silom i putem osobne, žive i stalne zajednice sa Bogom kroz molitvu. Osoba koja odlučuje da sazna Božju volju u određenoj oblasti, a pre toga nije imala vremena za zajednicu sa Bogom, uvidjet će da je veoma teško dobiti pravilne signale. Ali kad neko uspe da uđe u živu zajednicu sa Bogom, pronaći će
da postoje određena rukovodeća načela otkrivena u Svetom pismu koja usmeravaju odluku da li je nešto dobro ili rđavo, iako nam nisu dati određeni detalji za sve okolnosti. Drugi korak. Ako želimo da saznamo šta je Božja volja, ne smemo se rukovoditi osjećanjima. Kao živa u termometru. Kada sve ide dobro ili kada sve ne ide dobro. Mi možemo imati nekih osjećanja i u suštini Sveti Duh će nam davati utiske i osvjedočenja koji će biti veoma bliski oblasti osjećanja. Ali je veoma važno saznati Božju volju, ne zasnivati svoje odluke samo na osjećanjima. Nemojmo odlučivati imajući pred očima samo jedan deo slike, već sva obaveštenja koja imamo sastavimo u jedno i stvorimo odluku zasnovanu na celoj slici. Treći korak. Istražujmo Božju volju otkrivenu u njegovoj reči. Biće i trenutaka kad njegova reč neće otkriti da li se preseliti u ovo ili ono mesto. Međutim, postoje načela koja se mogu primeniti na mnoge oblasti života, a to nas sve navodi da se podsjetimo kako je prvenstvena namera Božjih poruka razgovor sa Bogom i saznanje koje od njega dolazi. Bilo je to na svadbi u Kani Galilejskoj. I u jednom trenutku reče mati Isusova njemu, nemaju vina. A nedugo zatim reče mati njegova slugama, što god vam reče, učinite. U ovom događaju Bog nam je ponudio i jedan princip kojeg možemo ugraditi u traženju odgovora na pitanje kako saznati Božju volju. Kao što je tada Isus rekao slugama da nalivanjem vode u sudove reše pitanje nestanka vina, i nama danas su upućene te iste reči. Što god vam reče, učinite, čak i kada se odgovor suproti našem logičnom razmišljanju. Jer sam Isus je rekao, ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće. Kako je sve ovo bilo otkriveno u Isusovom životu? Čitamo u Evanđelju po Ivanu u 6. poglavlju 38. redak. Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla. Isus je stalno ukazivao da je to njegova misija i njegov cilj u životu, izvršiti Očevu volju. I na kraju svoje službe, sam u Gecimaniji, u borbi, orošen kapima krvavog znoja, uzviknuo je, Oče, kad bih hteo da uzmeš, ukloniš ovu čašu od mene. Prirodno je pokazati šta bi u ovom slučaju više voleo, ali je Isus odmah počinio svoje želje i svoju volju svom Ocu. Ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Postoji nekoliko misli duha proroštva koje dobro prikazuju potrebu da i mi rastemo u ovom iskustvu. U knjizi Služba isceljenja na 479. stranici originala čitamo: U svom životu na zemlji Krist nije gradio planove za sebe osobno. On je prihvatio ono što je Bog predvideo za njega. I njegov mu je Otac iz dana u dan otkrivao svoje planove. Mi se trebamo, isto tako, osloniti na Boga da bi naš život bio isključivo izvršenje njegove volje. Kad njemu poverimo svoje puteve, on će upravljati našim koracima. Pošto smo pročitali tekst da čovjek može biti izgubljen iako priziva Gospoda, prirodno je što želimo saznati. Kako da izbegnemo samozavaravanje? Isus odgovara na to pitanje u istom uvodnom tekstu kojega smo čitali, kada kaže da trebamo činiti volju njegovog Oca,
a ne samo slušati o njoj. I apostol Ivan naglašava istu misao kada kaže: koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena, potom poznajemo da smo u njemu. Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako živjeti kao što je i on živeo. Međutim, šta znači činiti volju Oca Nebeskog? Važno pitanje. I pre nego krenemo dalje prema odgovoru, dobro je da se podsjetimo da svaki biblijski tekst treba da bude protumačen u skladu sa svojim kontekstom, misaonom celinom, pozadinom teksta. Treba dakle da se podsjetimo da je kontekst, misaona celina ili pozadina teksta Evanđelja po Mateju, 7. poglavlja, od 21. do 23. retka, beseda na gori blaženstva. I najkraći odgovor na postavljeno pitanje mogao bi glasiti: činiti Božju volju znači živeti po blaženstvima. Hajde da se još jedan puta podsjetimo tih poruka sa gore. Činiti Božju volju znači biti siromašan duhom. To su oni koji znaju da sami sebe ne mogu spasiti, niti sami od sebe učiniti jedno dobro delo. To su oni koji svoje siromaštvo žele zameniti bogatstvom Božje milosti. Činiti Božju volju znači biti žalostan zbog greha, svog greha, sledi uteha, ali nemojmo zaboraviti Isusovo upozorenje slikom trna i brvna u oku. Činiti Božju volju znači biti krotak. Isus naglašava krotost jednim od najvažnijih uslova za ulazak u Božje kraljevstvo. Krotost ne izlaziva svađu, ne uzvraća ljutito, već stišava razdraženi temperament i zrači blagošću koju osjećaju svi koji se nalaze u krugu njezinog uticaja. Krotost je plod prebivanja u Kristu. Činiti Božju volju znači doći Bogu kao izgladnili putnik da se nasitimo njegove pravde, usklađenost sa Božjim zakonom i milosti, jer apostol Jakov kaže: milosni će biti pomilovani. Činiti Božju volju znači biti čist u skrivenim namerama i pobudama srca. Činiti Božju volju znači dozvoliti Bogu da nas promeni i pretvori u milosrdne mirotvorce. Apostol Pavle piše: mir i svetinju imajte sa svima. Duh mira je dokaz povezanosti sa nebom. Činiti Božju volju znači imati radost ako vas uzasramote i usprogone, jer to je dokaz da idemo stopama svoga učitelja. Ovo su koji dođoše od velike nevolje, zato su pred prestolom Božjim, zapisao je apostol Ivan. Činiti Božju volju znači biti so zemlji, imati spasonosna svojstva koja će svet sačuvati od potpunog moralnog izopačenja. Ako nemamo žive vere u Krista kao osobnog spasitelja, mi ne možemo drugima dati ono što sami nemamo i naš uticaj se neće moći osjetiti u ovom nevernom svetu. Činiti Božju volju znači biti videlo svetu, dobrim delima. Kako je to moguće? Jedino ako smo u čvrstoj vezi sa izvorom svetlosti, možemo biti nosioci videla svetu, obavijenom tamom pogrešnih shvatanja o Bogu. Činiti Božju volju znači dozvoliti mu da preko nas objavi dubinu i širinu i visinu svog zakona ljubavi u našem odnosu prema Bogu i bližnjima. Činiti Božju volju znači ljubiti, blagosiljati, činiti dobro, moliti se Bogu za svoje neprijatelje. Ni zemaljski položaj, ni rođenje, ni nacionalnost, ni verske prednosti ne dokazuju da smo pripadnici Božje obitelji, već to čini ljubav. Ljubav koja obuhvata celo čovečanstvo. Činiti Božju volju znači biti savršen,
sličan Bogu. Budite, to nije molba, to je zapoved. Činiti Božju volju znači opraštati da bi i nama bilo oprošteno. Jer ako ne opraštate, ni Otac vas neće oprostiti vama. Činiti Božju volju znači biti veran pristav njegovih materijalnih dobara. Ne sabirajte, nego sabirajte. Činiti Božju volju znači pravilno postaviti svoje prioritete. Ne možete dva gospodara služiti. Kome dajete sebe za sluge, sluge ste onoga koga slušate, dodao je apostol Pavle. Činiti Božju volju znači imati poverenja u njega. Ne brinite se dakle, pogledajte na ljiljane u polju, na travu. Činiti Božju volju znači osloboditi se materializma i briga. Ištite najpre kraljevstva Božeg i pravde njegove, a ovo će vam se sve dodati. Činiti Božju volju znači ne suditi pobudama i željama bližnjih. A ti, ko si što drugoga osuđuješ, piše apostol Jakob. Činiti Božju volju znači istovremeno razlikovati šta je dobro, a šta je zlo po merilima Božje reči. Po rodovima njihovim poznaćete ih, rekao je Isus. Činiti Božju volju znači biti mudar čovjek koji zida kuću svoju na kamenu. Činiti Božju volju znači biti sličan Isusu. Divljahu se Petru i Ivanu u Jeruzalemu, jer znadijahu da bijahu sa Isusom. Šta u praksi znači činiti Božju volju? To je lakše kazati nego učiniti. To je lakše obećati nego ispuniti. Ali lepe reči nikada ne mogu biti zamena za dobra dela, jer potvrda iskrenosti ne ogleda se u rečima nego u delima. Biblija poznaje samo jedan dokaz ljubavi, a to je poslušnost. Zato Isus poručuje: ako imate ljubav k meni, zapovedi moje držite. Ako zapovedi moje ispunite, ostaćete u ljubavi mojoj. Bilo bi licemerno kazati da volimo nekoga, a onda se okrenuti i činiti dela koja slamaju srce te osobe. Mnogi među nama su nekad, dok smo bili deca, govorili svojoj majci: mama, ja te volim. A ponekad su se i naše majke smešile i nama govorile: voljela bih da mi to pokažeš i ponašanjem. Tako je i sa našim ponašanjem prema Bogu. Često ga priznajemo svojim usnama, dok ga se odričemo svojim delima. Nepoznati autor je napisao: nije teško recitirati kredo ili vjeruju, ali je teško u životu pokazati kršćansku veru. Vera bez dela suproti se sama sebi, a vera bez poslušnosti je potpuno nemoguća. Jedna od omiljenih biblijskih priča je Isusova priča o dva sina. Čitajmo je iz jednog dinamičnog prevoda. Neki je čovjek imao dva sina. Otišao je prvom i rekao: sine, idi u vinograd i radi u njemu danas. Sin je odgovorio: neću da idem. Kasnije se predomislio i ipak je otišao. Otac je istu zapoved dao i drugom sinu. Ovaj je odgovorio: svakako, bit će mi drago, ali nije otišao. Koji je od ove dvojice sinova učinio ono što je otac tražio? Odgovoriše mu prvi. Isus reče: da, prvi. Drage sestre i braćo, dragi prijatelji, danas stojimo pred jasnim upozorenjem.
Ponavljamo uvodni tekst našeg razmišljanja. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko, nego koji ispunjava volju Oca mojega koji je na nebesima. Danas možemo potvrditi ili doneti odluku kao nekada David. Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu. Ali već danas možemo dobiti i obećanje o priznanju Gospodara kojeg smo odlučili slušati i čiju smo volju ispunjavali. Biće to najlepše reči koje će moći čuti jedno ljudsko uho. One mogu biti upućene i svakome od nas. A Gospodar njegov reče mu: dobro slugo, dobri i verni, u malom si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost Gospodara svojega. Amen. Pomolimo se. Dobri Oče i Bože naš, hvala Ti što si nam preko Isusa Krista otkrio svoju volju. Isuse, hvala Ti za upozorenje u ovim svečanim trenucima života na ovoj zemlji. Hvala Ti što još uvek strpljivo čekaš da utvrdimo svoju odluku ili da je na vreme donesemo i ostvarimo. Pomozi nam da mudro iskoristimo ovo vreme milosti u životu po volji nebeskog Oca. Isuse, hvala Ti što si spreman i nama uputiti priznanje za večnost sa Tobom i svima spasenima. Amen.